Karbi long life hin pen kidam tang pinangan por pen ason anong e mate award kipi kipajer ponason si pinile thot sitame nili pa hawara long kido Chokihola English LP School pen ME School aphan kangthir nai a school pu hok ponsi cleanliness award anong e pipajer dam Kidam tang pharu kriser kebra trok sianing kan wo phong teron arong along nili pa hawara long ta loki charlia thai donang ji poma tha ponsi Chokihola English LP School pu amen pathir si lo than pon bom wang bom lo bangsu school ahem ki do ki thak pen danglok school ahem kom hem rai do anta kai kia mat kang thir je pensi do thak lo la so jo karbing long adang along nong nam ka chi thang klong la pen karbing long rat ning ka ching sam nai karbing long life hin pen patir pi ponsi pini bangsu school aphan Chokihola hawar arat kang thir nai school pu hok ponsi nong e pajer pon Bangso nong e pajer pon amayalong headmistress Merina Tisopi ki khia hut mate ningkan thong kebra pho phian ke cleanliness award mate kachipang thir nai nong e kilong atheng chiplang tanglo Bangso nong e kipi kipajer damahut SMCMI phu Stevenson Tiron pen mai japonsi school uniform kiron lapen teaching staff non teaching staff SMC atum aphanta pachini pon Bangso hut headmistress Merina Tisopi assistant teacher Jobson Rongphar Divinson Phangcho Probanson Rongpi Bilingala Siam Pendanglok staff doanatum chitong dununti Chokihola pen sonjit kro Karbing long life